Slijede vijesti iz londonskog MTA studija. MTA International vam predstavlja vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum i dobrodošli, ovo su MTA vijesti iz svijeta. Ove sedmice MTA je imao čast da snimi nekoliko aktivnosti od Halifatul Mesih V, uključujući posjetu delegacije iz Francuske. Današnje vijesti započinjemo sa leđna sastankom sa Halifatul Mesih V. Halifa se vrlo rado sastaje sa stotinama, ako ne i sa hiljadama Ahmedi muslimana svake sedmice u londonskoj džamiji. Hazur kaže, čuo sam da snijeg puno pada na sjeveru, ovdje je vrlo lijepo vrijeme, jel tako? Šta ti želiš da kažeš? Jedna od funkcija koje MTA je mogao da snimi jeste posjeta od 280 leđna članica koje su provele više od sat vremena sa Halifatul Mesihom. One su pitale pitanja i tražile savjete od svog halife. Moje pitanje je, koje je vaše mišljenje u vezi Brexita prema trenutnom političkom stanju u Engleskoj? Moje mišljenje o Brexitu. Mislim da sam govorio opširno u vezi ovoga u Europskom parlamentu. Ja sam glasao protiv Brexita. To je gdje ja stojim u vezi toga. Drugo pitanje, moj rođak je imao hakiku nedavno. Hazur kaže, nije hakika već akika. Ona kaže, izvinite, akika. I ja sam saznala da za muškarce 2 koze ili životinje su žrtvovane, a za djevojčicu 1. Moje pitanje je zašto su dječaci vrijedniji da se više životinja žrtvuje za njih. Hazur odgovara na ovo pitanje, kaže, možda postoji veći strah da će dječaci da skrenu sa pravog puta više nego djevojčice, pa za njih se da i viša sadaka nego za djevojčice. Vidiš da opet kredit ide djevojčicama. Sljedeće pitanje je, prema islamu, da li je status muža i žene jednak ili je jedan veći od drugog? Na ovo pitanje Hazur odgovara, kao ljudska bića i kao partneri imate jednaka prava, ali postoji razlika u radu i odgovornostima. Muž mora da radi izvan kuće i on je odgovoran da zarađuje za porodicu. Žena mora da se brine o djeci i kući. Ovo je razlika. Ali ako neka djevojka ili žena ima stručni smjer, ona može da radi u toj struci, ali taj posao treba da bude od koristi čovječanstvu. U drugom smislu, da, imate jednaka prava. Vidite, zato vam je dato pravo razvoda. Islam je dao pravo razvoda ženama. Nijedna druga religija nije dala ovo pravo. Imate pravo na nasljedstvo imovine. Imate još mnogo drugih prava. Sljedeće pitanje, kad žene ne mogu da klanjaju namaz u toku Ramazana, šta mogu da rade da ispune to? Hazur odgovara, možete da dovite. Ne postoji prepreka da radite zikre Allahi, veličanje Allaha, učenje salavata, istakfar i tako dalje. Sljedeće pitanje, kao muslimani, kako da se bavimo mentalnim problemima? Hazur odgovara, problemima sa mentalnom bolesti. Kao muslimani trebamo da se ophodimo prema tome kako se ponašamo prema bolesnim. Tako treba da radimo. Da li bili muslimani ili ne, to nema uloge. Kako se liječi pacijent sa malarijom ili bolovima u abdomenu ili sa drugim problemima, kako njih liječimo, nekad im je potrebna operacija, neka terapija sa lijekovima, znači moraju se liječiti. Ovo smo izdvojili iz Hazurovog sastanka sa leđnom. Sad ćemo da vam izdvojimo samo nekoliko detalja iz početka ove sedmice. Svako jutro od 10 sati do podne namaza Hazur ima sastanak sa raznim članovima odbora iz raznih džematskih organizacija u Ahmedija muslimanskoj zajednici.
U nedjelju pola sata sastanak je održan sa Hudamul Ahmedija, nacionalnim odborom iz Francuske. Hazur kaže: izvoli šta želiš da kažeš. Esselamu alaikum Hazur, ja služim kao nacionalni sekretar zdravlja. Imam priliku da vidim Hazura po drugi put. Prvi put sam vidio Hazura u Holandiji, vrlo sam sretan i počašćen sam sa sastankom s Hazurom. I da imam priliku da budem blizu velike duhovne ličnosti. I vrlo sretan da sam dobio priliku da budem Ahmedi u mom životu. Esselamu alaikum Hazur, ja sam drugi zamjenik nacionalnog predsjednika Madžilis Hudamul Ahmedija i služim kao nacionalni sekretar za nove Ahmedi. Hazur kaže: odakle si rodom? Ja sam iz Pakistana, moja majka je iz Laosa, a otac mi je Pakistanac. Hazur pita: tvoja majka je Francuskinja? Ne, ona je iz Laosa, blizu Tajlanda. Moje ime je Samir, u početku sastanka sam bio malo nervozan da se sastanem sa Hazurom, ali poslije nekog vremena sam se opustio i uživao sam u sastanku sa Hazurom. Hazur me je pitao neka pitanja i alhamdulillah bio sam u stanju da ih odgovorim. Koja je tvoja dužnost u džamatu? On odgovara: ja sam zadužen za nove Ahmedi muslimane. Hazur pita: koliko imaš novi Ahmedi? On je rekao 12. Zadnji put kad sam se sastao sa Hazurom je bilo davno, mislim skoro 10 godina. Prošlog vikenda MTA International je snimio razne sastanke u Mahmud odajama, uključujući sastanak sa Al-Fazal internacionalnim timom. Poslije je Hazur se rukovao sa svim članovima ovog tima. Dan prije slična slika se dogodila. Ova fotografija je bila u vezi utakmice koja se desila u Beitul Fatuh džamiji između dva tima iz Talimul Islam koledža za muškarce iz Rabbe. Prvi tim je sastavljen od diplomata sa Talimul Islam koledža koji žive u Velikoj Britaniji, dok drugi tim je od onih koji žive u Njemačkoj. Hazur se našalio, kaže: mašala, on je skoro 70 godina star i dalje može da učestvuje u utakmici. Oni kažu da. Ja poznajem Hazura skoro 60 godina, ja sam star 64 godine i Hazur se našalio i rekao da ja sam 70 godina star. Onda je Mirza Basit Sahib rekao: ne, on je moja generacija. On također je učestvovao u utakmici. Hazur pita: odakle si? Ja sam iz Rabbe. U kojoj godini si igrao? Igrao sam 1984. do 1985. godine. U toku sastanka kad me je Hazur pogledao bio sam uzbuđen i onda me je pozvao da dođem do njega. Rekao sam Hazuru da sam stajao na sličnom mjestu po strani kad me je Halifatul Mesih IV pozvao i upitao me: kako ti igraš među ovim velikim ljudima? Rekao je: uzmi neke lijekove od mene. Ali ti lijekovi nisu uticali na moj rast. Hazur kaže: ti nastavi dalje da igraš, u tome je korist. Ovo su bili Hazurovi sastanci sa delegacijama iz Francuske, Al-Fazal International i Talimul Islam koledža za muškarce. Završavamo ovu sedmicu sa kratkim sadržajem Halifatul Mesih hudbe. Hazur je nastavio svoju hudbu na temu ashabi časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bitci na Bedru. Ove sedmice je spomenuo nekoliko ashaba. Hazur je također predstavio kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prelijepo reformisao svoj narod i prelijepo ih je usmjerio na prava onih koji su bili potlačeni u preislamskom vremenu, kao što su bile žene i siromašni. Spomenuto je u hadisu da Hazreti Aus radijallahu anhu je rekao Zihar svojoj supruzi Huvaila bint Malik: prema staroj arapskoj tradiciji Zihar je kad osoba kaže da je njegova supruga kao njegova vlastita majka ili sestra. To je bio način da raskine bračne veze sa njom. Kako god, Islam je ukinuo ovu tradiciju i nalaže da osoba ne može da traži razvod samo da izgovori ove riječi, kao na primjer da kaže da je njegova supruga kao njegova majka ili sestra. Ovo je uistinu užasan čin i kao kazna za ove riječi Islam nas uči da osoba
se mora da iskupi za ovu grešku. Prije nego što je mogao da se iskupi za ovu grešku, Hazreti Aus je morao da ponovo uspostavi vezu sa svojom suprugom. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je ovo nezakonito i naredio mu je da podijeli 15 sad. To je bila mjera otprilike 2,75 kg ječma, 60 siromašnih ljudi kao njegov iskup za ovu grešku.